Eminyeto Kuruga muri district ya Rubirizi erugireyo yakwatanisa hamwe n'abantu baburikiro bagenda mu miso no kureka ngo bayunza amarwaro ga Gavumenti. Aba bamwe barugo mu kitongore cya Dike Foundation kandi nabagira ngo bakona bagenda mu miso no kurekana bakwatira umuntu wa hasi na kusinga munonga cyikwatirine na obuyonjo. Bamwe omubeji Kuruga mu kitongore cya Dike Foundation barugireyo batandika kubana bakwatira abantu baburikiro na kusinga munonga akikwatirana n'ibyamagara niko kuyonza amarwaro ugakoramo burungi bwansi. Aba tubakomeraho nuko kureba bamwe Abazarire Abazarire Omumarwariro ga Gavumenti bakabaherezayo sabuni nana ebintu bingi n'amazita kibase kugenda mu miso no kureka ngo kibayambaho na kusinga ahamagara gabo. Abantu bajya gutugura umurundo rwo kubanza kandi tubakomahoro na kurera izoba nibazagumiza mu bakirininga no kora ibicweka bitare bimwe na bimwe na neze ndemirimo obakora biro mu kitongore cya David Katurebe Foundation aho kugira ngo nicyo kiriyo kibakwasero amukono no kongera ku bantu bagumiza bonki bashomesha. Beterire amarwaro mingi kutanchira muri Katunguru Kicwamba bagumezamo kandi naragandi mingi nibagira ngo ikintu bakona bagumeza no kurekana bakikora kandi bamwe Abazarire Abazarire Omumarwariro ga Gavumenti bongere kubana basima. Bamwe ombashaho nibasaba nti ekitongore cya Dike Foundation kibase kubagenda mu miso no kwankitekateka abantu abo abakuhangarana n'akakoko kasirimu ngo abo kugira ngo abinjye no cyakwana betinira amagara gabo. Dr. Gwaino buhangaza Omugishobo wa Gaba Dr. Gwaino buhangaza Amazina gawe nasima batka turebe abo kuya twomwirwaro mukabweni nasibara cyumwe okuba ishiyatu yaba yatwa baba yatwa sabuni yatwa nubake twa omu we nanye ko muzire iko nanye kukuzire naura namjira rukundo y'amani no wari kama mupire miki amazina gawe ni teboni abantu bayakira je munonga na rukundo bakusimba office ya Dike bakugira ngo ruhanga mwongera umugisha akwatu abantu gaba shukari pampazi sabundi n'abindi twantweza mizigo kunywa abyangi betagisa kurugira nka office abantu bitu abo kuzara kasanga atine ka sabundi ko kunaba atine ka omo kokogesa ebyahi mweni 20 kwatereraho twara entunguka omurubirizi no mwihangari yona amazina n'abanyitaga nka Fred yo mushaho Nancy Arugazeri Center for Microbiome Department ya Inpatient yaba barukurara wards. Your contribution of what is umunteka tekechi ni Sima Foundation akora ngo yayika yaherezo byanga abanza abakaza bazara kandi yatwatira no kutwirinengera za wards chakusemeza nabo bagumza mbakora batinturangwe by'amagaranti bakongera okutambura kwabo twabandiza Katunguru kwaza Kicwamba tuijaha hatubiyo tuza Rutoto tuza Mubanda tuza Rwandaro amwe na Butoha kureba aba bantu bona twabayiseho kace akutwine ahansi yo mukuru David Katurebe no bora bataruho itwemirimo mutujukora abo kuba ejenenye kundire ya obuhwezi kalentire ibintu bitwine ibimara ibibazo tugine ibitanda tubyine konka ho kuba hariho buyambe namuntu muno bwo kuhereza abantu namuntu umuntu akicaro mu services zinagambe ya ati najigamba konka nitujajaba ningashitu tugabe mibazi yakakoko ka serimu so abantu abone bendo buyambi ni bendendeberera habwo kuba kibari kurunja bwo bamwe bari nani suppressed so
mwo kubakwatiraho bakabona nko kubayambwamo na muno kushomesa abana babo ningasha abana abo mpa bari kushoma mukabayambaho kikatkorera munonga. Amazina ni Sasiga Ivan, Health Information Assistant, Ndangaro Health Center 3.